musore yinjiye muri gereza yishushanyijeho igishushanyo cya gereza yose. Nta kindi kimwinjiranye muri gereza usibye yuko ashaka gucikisha umuvandimwe wiwe. Nta kindi uyu musore ufunzwe azira uretse icyaha cyo kwica umuvandimwe wa visi perezida. Uyu musore avuga ko arengana kandi ko kararengana, gusa nta muntu n'umwe umwitayeho. Niho rero umuvandimwe we yishushanyijeho igishushanyo mbonera cya gereza yose maze ayinjiramo. Uyu musore rero wahamijwe ibi byaha bamwita Lincoln Barrow. Nta muntu n'umwe umwizera usibye umuvandimwe we gusa. Nk'uko bari babifitemo umugambi babigezeho. Baje gutoroka gereza banyuze mu mwobo munini cyane uzwi nka tano. Ibi byabereye muri gereza mpimbano ya Fox River Penitentiary, gereza igoye gutoroka, ikaba imwe muri gereza zari zirinzwe ku isi. Birumvikana iyi ni filime yitwa Prison Break yo mu mwaka wa 2006. Gusa iyi filime yaje guhagarikwa kwerekwa muri amwe mu magereza akomeye ku isi kubera yuko imfungwa zarebaga amayeri bakoresheje barimo baratoroka banyujije amashusho muri iyi filime, bakajya nabo bashaka kubikora, abenshi bakasiga ubuzima. Gusa nanone ku rundi ruhande hari abantu batorotse gereza bya nyabyo. Abangaba nabo nibo tuvuga yuko bakoze Prison Break. Ibi ngibi abenshi twumva yuko biba mu bihugu birimo abantu benshi bavuga yuko bahaza amagara. Ariko kandi nanone mu mwaka wa 2017 nta muhanga kasi wari ufunganwe n'abandi bantu, maze nta muhanga kasi ye agatoroka gereza akoresheje imigozi, ubundi akazamukira ku gikuta. Uyu nta muhanga Kasiye yari ari muri dosiye imwe na nyakwigendera Kizito Mihigo. Gusa nawe twabyita yuko yakoze Prison Break cyangwa se gutoroka gereza mu kinyarwanda. Tugiye mu mahanga ya kure kandi nanone hari abandi bantu bagiye bakora Prison Break cyangwa se gutoroka gereza mu kinyarwanda. Ahangaha hari umucuruzi w'ibiyobyabwenge guturuka mu gihugu cya Colombia bamwita Pablo Emilio Escobar Gaviria. Uyu nawe yatorotse gereza inshuro zigera kuri 2 zose. Gutoroka gereza ntago aba ari ibintu byoroshye bantu banje, kuko ababikora baba biteguye kwasiga ubuzima n'amagara yabo, kuko benshi muri bo baba bamaze kubona yuko nta kindi baramira ubundi bakahita bakora Prison Break. Mbahaye ikaze mwese, Dive Colante niko nitwa. Muri isanga kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo Dive Colante Official, aho urutoki rwawe ariyo mahitamo yo kumenya kwawe. Mbahaye ikaze. Criminals have been trying to escape prisons ever since their inception. In most cases, prison breaks fail, but this isn't always the case. Escapes don't only happen in the movies. Reka turebe bamwe mu bantu bagiye batoroka gereza ubundi bigakanga isi yose muri rusange, kubera amayeri n'ubutasi n'ubuhanga bakoresheje. Ibi byatumye abantu benshi cyane babibazaho cyane. Turahera inyuma tugana imbere. Ahangaha turasanga umugabo witwa Frank Abagnale Jr. Uyu nguyu ni umusore w'umunyamerika wagize amazina akomeye mu mateka y'uburiganya ku isi, dore yuko uyu musore yatorotse gereza afite imyaka 22 gusa, kubera yuko yatorotse gereza mu mwaka w'1970. Mu magambo make yatorotse gereza ku myaka ye 22, ubwenge bwe bwari burenze imyaka ye. Uyu Frank Jr. nta bundi buryo yabigenje kugira ngo atoroke gereza. Uyu nguyu yatorotse yigize umupolisi wa gereza, fake FBI agent. Uyu nguyu yatorokeye muri gereza bita Cobb County muri Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
uyu musore yarerwaga ibyaha bigiye binyuranye cyane, harimo nko kwiyitirira imyanya itandukanye, harimo umupilote, umunyamategeko, umuganga, umukozi wo mu nzego za banki ndetse n'abakozi ba leta. Ibi byose yabikoraga atabifitiye impamyabumenyi cyangwa se diplome muri make. Kubera uburiganya bw'amafaranga yakoraga y'ibyarenga miliyoni 2,500 z'amadolari ya Amerika y'icyo gihe. Gusa igitangaje ni uko nyuma baje kumurekura ibi bintu akabivamo, ahubwo akiyemeza kujya akorana n'inzego z'umutekano. Uyu musore rero ni urugero rwiza rw'abantu batorotse gereza, cyane cyane yuko we yatorotse gereza akiri mutoya, kubera yuko ibi ngibi yabikoze ku myaka ye 22 gusa. Ubusanzwe abagore ni abantu bagira amarangamutima n'impuhwe zitangaje, ariko ku mugore witwa Asata Shakur we ntago ari uko bimeze, kubera yuko uyu nguyu yatorotse gereza mu mwaka w'1979. uyu nguyu yari umunyamerika akaza akaba umunyapolitike n'umunyagitugu w'impinduramatwara, Black Liberation Army. Ariko kandi nanone yafunzwe azira icyaha cyo kwica umupolisi, icyaha we ubwe yahakanaga. Ubwo rero mu mwaka w'1979 yari afungiye muri gereza yitwa Clinton Correction Facility muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje gutoroka gereza maze bikanga igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha babarwanyi ba Black Liberation Army baje kumufasha gukora umugambi we yari yarapanze kuri ya gereza nyine nababwiye. Ahangaha nta kindi bakoze, bagabye igitero kuri gereza ubundi bamusohoramo. Nyuma rero uyu nguyu Asante Shakur yaje guhungira muri Cuba. Ahangaha muri Cuba yahabonye ubuhungiro bwa politike, ariko igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiracyamufata nk'umuntu uhigwa. Inkuru y'uyu mugore yakomeje kuba ikimenyetso cy'impaka, zikaba za mpaka zikomeye muri politiki, ubutabera n'ubwisanzure. Ibi ngibi bigaragaza yuko umugore umwe ashobora guhungabanya sisitemu yose ya gereza n'umutekano. Undi muntu watorotse gereza bigakanga isi bamwita Joaquin El Chapo Guzman, umugabo wo muri Mexique. Uyu nguyu yari umuyobozi ukomeye w'itsinda ricuruza ibiyobyabwenge, Sinaloa Cartel. Uyu nguyu yari umwe mu bagabo bari barinzwe cyane ku isi. Uyu nguyu Joaquin El Chapo Guzman yatorotse akoresheje amayeri atari gutekerezwa n'undi muntu uwo ari we wese, kubera yuko yatorotse gereza mu mwaka w'2015. Yari afungiye muri gereza ikomeye cyane ya Altiplano Maximum Security Prison. Akaba yarakoresheje amayeri akomeye cyane yo gucukura tano ndende ya kilometero 1.5 ivuye hanze ikagera mu cyumba ubwe yararagamo. Uyu nguyu yanyuze mu mwobo wo muri dusha atabanje guteza impuruza, undi atoroka gereza cy'ubundi bikanga isi yose. Kubera yuko yatorotse gereza idatorokeka, yaje gufatwa nk'umuntu wakoresheje ruswa ikabije ubwenge n'imigambi miremire. Gusa uyu mugabo yaje kongera gufatwa mu mwaka w'2016, yoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi bamufungira muri gereza idapfa gutorokwa n'umuntu uwo ari we wese. Ubungubu bari muri gereza ya Supermax muri leta ya Florence muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi muntu watorotse gereza we yahahamuye imitima y'abantu benshi, cyane cyane abantu bari batuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Bamwita Redouane Faïd, umufaransa wari umuntu w'icyamamare mu byaha by'ubujura bukomeye, Ahmed Labarre. Uyu nguyu yafatwa nk'umunyabyaha w'inararibonye cyane cyane ku mugabane w'Uburayi, kubera yuko uyu nguyu yatorotse gereza akoresheje ikoranabuhanga rikomeye cyane mu mwaka w'2018. Yarafungiye muri La Prison yo mu gihugu cy'Ubufaransa, ikaba imwe muri gereza ikomeye cyane itabasha gutorokwa n'uwo ari we wese. Ariko uyu nguyu we yarabikoze, atoroka akoresheje kajugujugu cyangwa se helikopter. Iyi kajugujugu yibwe ku kibuga cy'indege, igenzurwa n'abantu babizi neza, professional pilot. Hanyuma iyi kajugujugu yaje kumanuka mu kibuga cyo hagati muri gereza. Hanyuma bakoresha smoke grenade ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Urumva neza yuko bakoresheje grenade z'ibyotsi ziryana mu maso, ubundi babikora mu minota mikeya cyane.
mu masegonda atari menshi cyane uyu mujura baba baramucikishije. Gusa nawe nyuma y'amezi make yakoresheje ubu buhanga buhanitse nawe baje kumwereka yuko hejuru y'ubundi buhanga ari ubundi buhanga, maze nyuma y'amezi atari menshi cyane nawe baba barongeye baramufashe maze bamufungira muri gereza idapfa gutorokwa n'uwo ari we wese. Undi muntu watorotse gereza maze bigakanga isi yose we n'uwo muri Afurika, amazina ye bamwita Thabo Bester. Uyu ni umunyafurika y'epfo yatorotse gereza akoresheje amayeri akomeye cyane atabasha gutekerezwa n'umuntu uwo ari we wese. Uyu nguyu yari Facebook rapist cyangwa se wa muntu wifashishaga urubuga rwa Facebook arimo arashuka cyangwa se ashaka kuyobya rubanda akagaragaza ko afite amafaranga menshi. Dore uburyo yakoresheje atoroka, yateye umuriro mu cyumba cyiwe, ubundi nyuma y'uko atejemo umuriro aratoroka ashyirwamo umurambo w'undi muntu kugira ngo bigaragare ko yapfuye. Yakoresheje intege nke z'ikoranabuhanga rya CCTV n'uburangare bw'abashinzwe umutekano. Nyuma yaho gereza yatangaje ku mugaragaro y'uko Thabo Bester yapfuye, bituma isi yose ibyemera. Nyuma byaje kugaragara ko atari we wapfuye, kumva umusore we yari yatorotse kera cyane yamaze guhunga n'igihugu. Ahangaha mu mwaka w'ibihumbi 2023 yaje kongerwa gufatirwa mu gihugu cya Tanzania, nyuma urubanza rwe ruracyakomeza. They were appointed outside of mandate, and it was clarified by my coordinating attorney. Ubundi gutoroka gereza ntago ari ibintu babyoroshye, na wa wundi wagerageje kuyitoroka kubw'amahirwe ye make nyuma aza kongera gufatwa. Ariko nanone kandi hari abantu bagiye batoroka gereza kugeza na n'uyu munsi bakaba batazi irengero ryabo. Ibi ngibi bisaba ubuhanga buhanitse, gukoresha ubwenge kandi ukabukoresha mu gihe cy'iminota n'amasegonda makeya cyane. Ndabashimira mwese ko twabanye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'iki cyegeranyo. Dive Quarantine niko nitwa, ndabashimiye.